pu speaker kalome voin hian kum sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pani budget estimate phar tura kaloding thei kalom leni pu speaker kovel pum pui indiaram potiamin covid ripui leng ina chim boi mek lakata tal chuak tur kan be lain he budget phar tur hian kan hanin buat sayan ya ama sain he covid ripui do na kongaral matong ma ni nuna tha pa be tu te chunga thinlung takin lom thu asoi masadua ani ba ga po mi mal le pol rang rang tha le jung le sum le pai tam tak senga min tho pui tu te chunga kan lom tak me bokani ni kuma sang ni som ni atanga sang ni som ni pakat budget estimate kan pharlai kan khovel pum pui chu soilo Mizoram po ina tiang sum le paya tlak chiat na hi kan to kang ti rin lo ngai na reng kan relo he tiang bo ruak ina min lo nan ta ka wang yen kan sum le payen kol na konga har san na me lo kan machon mek ani ripui la ge in ven na dan kan siam te in khuwa ken na chi rang rang le un rei tak chung in khar khip na chi rang rang awang tein kan economic activity rang rang sum don na bung ruate tin chung alud le a chuak te chung ngong ba ka kan ni tin dun na satakin soi dang lama hei yen sarkar lai pui chi alak lu po atiniam le maya chu chuan kan state chan pual pon na satakin angong ngal poka kum masa ne na kai kin pe chuan kan don akiam le ni unar satakan machona malam man thir thiam po har sa le mamo tul jual da thiama chumi puru theingot po chu chouda lian tham takatling ani he thi puileng hian sarkar sumpai la ke viau pialama sumhai lu na kongati boile zela budget sum hu na tur kan ru man lo kang te po kan hu phak lo le ani he yen state sarkar chu sum tam jok puk lo thei lovin min siam pha boka he hau zaum taka yen han tarlan ka du chu Mizoram teang state te now te chu finance commission recommendation a yen kanin hathu le zuala finance commission som pangana chuan kumnga chung sang ni som ni pakata tanga sang ni som ni parukatan an report a the lu tawa chumi sul zui chuan union budget po buat sayani 15 finance commission hian tuna kan man mek chiatling kho matanga 41% chu state rang som ni pariate in semturin alaron recomenda heta tang kan state chan vetur horizontal share chu 0.500% ania hei sang ni som ni tanga sang ni som ni pakatata na kan chan interim report alang 0.506% ai chuan atlem rit na a 14 finance commission in min recommend sak 0.460% ai chuan ala tharit zo ani ataka state tinena kan chan thewero chu sarkar lai pui chia lu tam dani na fil thin ei ba ka yen 14 finance commission hun laya state som pakhat te tana post devolution revenue deficit grant alo pek thin chu sang ni som pakotang sang ni som nya kan state pasaria pekania 15 finance commission report kan nikum atan state som palia apea kumina yen commission yen state som pasaria pek turin aron ruam man le tasia amairo chu he commission period chunga kan don turi akum telin atlem tial donani kum nunung lama peichuna zui ral lo chau ani chu wangin revenue huna tur kong thar dap atul jia kan thri chhozel donani heti lai vekian kum sang ni le som ni le pakata tanga sang ni le som ni le pani chunga urban local body grant ULB le rural local body grant RLB tan kan sum don tur pot la niam rit boka
heng sum kan mu tura changa 40% chu untied fund ani in local body tenan mamo anga an man tura nia 60% ro chu tied fund ania basic service atana man tura niang hetiang har sanakara thilomom lam lo theng ve thunge ro chu state disaster risk management fund SDRMF atana min pek thin cheng vaibel se somli pasari ro chu ngain alakal theido na keinin soma pakhata kan dole tero angai thungang kan state on revenue kum sang ni som pakwa tanga sang ni som nia 6.52% zeta pung po rei tak chung economic activity aum lei theilo wangin kum sang ni som nia tanga sang ni som ni pakhata hi chuan kum masalam atanga tea apun na hi 1.62% chau ani don ani state sarkar chuan siom le pai tamjok tho chua theina kunga dapze dona kan state sarkar in rail bolna na sarkar lai puya kanin hana satjiale covid-19 ripuileng atanga mani in to dela tool jia ngai tu yen mani nen kol zo turin kan theina zong zunga tran kan la ka kong thar dap zel atul tak meu ani overview of the state economy lam hanenila pu speaker tuna hian kan state economy tlang pui thirna hantar langila economic indicator man tlang lom chen kat revenue surplus le deficit te fiscal deficit te debt sustainability te hi gross state domestic product GSDP atanga tea kan din mundik tak bi chianan mangta ila ripuileng kara kan sum mu lo tak niam mek laya kan man dalam lo sang chau si awang hian kum kal mek a kan area kan state gross fiscal deficit chu kum tira estimate 1.66% of GSDP atangin 6.87% of GSDP achova kan revenue deficit po 2.52% ani indiaram puma consume khom revenue collection alo tlak niam ta ka wang khan sarkar lai puya changa consume hu tura kan be sei BE kum sang ni le som ni changa sang ni som ni pakhat tarlan vector po cheng vai bil che sang khat le zale somriat panga zitin kandong kim talwa chu 29.86% zitani 30% in central changa kan don tur poka nikuma atlan yama vaibel se sang le zale somriat le panga kaka kan mu lo ania chu vene kan budget poti boy ani hey mai ba ka hin 15 finance commission in an interim report a special granatana min recommend cheng vaibel se zanga somli paruklai po pek kan ni lo boka henga wangyan kan har sanate ria in sarkar lai puichuan kan GSDP changa za pani 2% chu sumpu bel phalna additional borrowing min ron pea hemia changa za pakhat chu mamo dana zirin po fan thei ni in za pakhat dang chu man na tur ruwa man sa tai fan ani thunga heng kan sumpu bel thei na hi kum khachunga kan sumpu thei chin bithia net borrowing ceiling aya asana wangin kan FRBM Act 2016 kan fiscal deficit to 3% aya sang lo tura alo bituk chu kan FRBM Act po siam tra in kan fiscal deficit chu kum sang ni le somli pa li atanga sang ni le som ni le panga 3% at thaturin kan tidang lam tong nge ani heng te kan din hunan ye wang hian kan sarkarin kan summan na lam theito pati niam kan tum chungin kum kalmek sang ni som ni pakhata sang ni som ni atanga sang ni som ni pakhata hi chuan revenue surplus po kan nei thei don lo ani kum sang ni le som ni le pakhata changa
sang ni le som ni le pani chunga kan GSDP tuna current price angin chu cheng vai bel che sing thum sang sari zakwa som sari le pali point panga ni tura chu tania chu kumkal me ka tanga te chuan 19.97% in a changani hemi chan na hi kumkal me GSDP cheng vai bel che sing thum sang khat zaruk som nga pathum point pakwa crore 19.44% chan na ain atharet ani kum sang ni som ni pakata tang sang ni som ni paniatana GSDP chut nan yen kum sang ni som pasari tang sang ni som period actuals ka in ha na manania COVID-19 rilen ma ania wangin a final figure chola dang lamle theyani kan GSDP pung via vin nang ma se apun na siam tu ber service sector hi primary le industrial sector te aina sang fala GSDP punna thale zol nei thei turin heng sector pathum te hi rual khai zo ka kaltir dan kong dap hi kan maba poimo tak ani har sanatam takar thilom lam pakhat chu kan state bill thon chua on revenue kan state bill tho chua on revenue tura ruam mani kan sum mu tur zong total revenue receipt atanga 16.05% ni tura chu ania GSDP atanga 4.14% ani revenue mu bel na tur kong te zim le na chungin kumlo tura yen revenue surplus cheng vai bel se zanga somsari pakwa point pali pani nei kantum don ani kum sang ni le som ni le pakata changa sang ni le som ni le pani chunga gross fiscal deficit chu GSDP changa 2.14% ni tura chu tania primary deficit chu 1.12 anga chu ani kan sarkar lei batling khom chu kum thara yen cheng vai bel che sing khat zali som kwa pakat point pani bial ni tura chu ania chuan debt oblique GSDP ratio to 27.63% ani tun hai kuma chung yen kan thur zo tok tura lei bat en kolna debt sustainability konga ma kan son chou lea GSDP atanga te kan lei batlang niam chou dan hetiang hiani kum sang ni le som paru ka tanga som pasaria 41.09% sang ni som pasaria tanga som parieta 41.85% sang ni som parieta tanga som pakwa 32.89% kum sang ni som pakwa tanga sang ni som nia 32.72% sang ni som nia tanga som ni pakat aria 28.53% le sang ni som ni pakata tanga som ni pani BIA 27.63% te ani who speaker kan budget estimate lam lo so ila who speaker kan in khar kip ngong rang te wang te anula ma kan economy thandan tu mulok te thiam har sata wangin kum tharatan budget chiam har sale a chuti chung chuan kan theng to kin ruam han tha siam tumin kanan buat sai ani a andon nalam receipt hi an soi ila revenue receipt kan riat photo ang in state sarkar in sum kan buna narte revenue receipt chu state on tax le non tax revenue te finance commission rot na zul zuya chi in shem tax devolution te sarkar lai pui chunga gran le lon rang kan mu te hi an nia kum sang ni som ni pakata chunga som ni le pani chunga revenue receipt chunga mu kan be se zong chu cheng vai bel che sang kwa za sari som kwa panga point pari ani state on tax and non tax revenue state on tax at kan sum bu se cha chu cheng vai bel che za sari som pakwa point panga paru ania chu kum kal mek sang ni som ni pak som dia changa
sang ni som ni pakat B changa 8.75% apungani tin nan tax revenue changin cheng vai bel se zariat som nga point pani paru mu kan be se ya he yen sarkarin P&E department of subsidy chun tur cheng vai bel se za som sari panga a huama hemi tel lo hian kum kalme ka kan be se cheng vai bel se zanga som riat pathum 0.07 na changa apun na chu 16.15% ali ti chuan state on tax len on non tax atang hian kumkal mek BEI in 26.27% la ya mu tam kanin base ani tax devolution chiatling ko matanga state rang in sem tura sarkar lai puin 41% ruwa manchu chu cheng vai bel che chu cheng vai bel che nuai ru sing ru sanga zanga samru pani point pasari pali ania chu kum kal mek ruwa manna a in 15.13% in atlania mani e india min kum kal mek a sum mu be se phak lo na satjia 29.86% ngai tuin athazok via vinangai thei hemia changa Mizoram mina kanchan ven tu chu cheng vai bel che sang thum zathum somni pasari point pariat pani nin kumkal me ka min ruwa man sak cheng vai bel che sang thum zakwa somruk pasari point ko paru ai chuan niam le sang thum zakwa somruk pasari ai khan tuna kan mu tur chu sang thum zathum somni pasari ani granine finance commission som pangana recommendation agin sarkar lai puyan nuaya gran rang te hi minron pe a chung te chu post devolution revenue deficit grant PDR DG finance commission in min recommend agin union government chuan revenue expenditure lamakan in dailo na phuruturin cheng vai bel che sang ka jasari som kuachu kum sang ni som ni pakatatan min ron pedona hei kum kal me ka kan don turaria in 25.88% in sang ani amairo chu 15 finance commission period chunga he gran kan mu turi akum telin zuiral chouze fe dona hemi machon tura in buat sa ye poimo takzit don ani local body grants tan hien cheng vai bel che za pathum hu beise ania heta changa cheng vai bel che somru pakwa chu rural local body grant tan da turania urban local body lamin cheng vai bel che somthum palia chang ve thunga local body grant hi kumkal me ka kan mu turai chuan 25.36% line at claim donani heng grant atanga 60% chu tight fund in RLB te tan tuin tur lag na te ruwa tui da khol na tan te tui bol lo ti thiang lim le na recycling a tan te inen kol file pone in thiar om lo na tura malak na tan te man tura ni UBL te point he gran na changa 60% hi bol lo le ki song bol na tan ba ka tuin tur lag na ruwa man che kho na tan le tui bol lo ti thiang lim le na recycling a tan te a man turani gran cha changa za som li 40% chu local body te hian chu le mamo an tiang in an mang thei don ani heng grants nuaya kan sum mu te hi ti tur bitu kan len chua da na jirin lapung chho thei tu ani bo State Disaster Risk Management Fund SDRMF SDRMF fatana sum hu tura ruwa manchu ni kumakan muza cheng vai bel se somli pasari bokania 15 finance commission hian heng suma changa 20% chu chiet na lo thleng tura tan lo inven na le lo in ruwa man lok na tan aruwa mana adang 80% chu chiet rup na tuar tu te chom do na le siam that na ta na man turin ruwa manani central sponsor scheme CSS
le externally aided project EAP te centrally sponsored scheme rang atanga sum mu tura kan be sei za chu cheng vai bel che sang ni zali somthum pathum point panga pani ania tin externally aided project EAP atangin cheng vai bel che za somthum par point pariat pasari kan be sei boka heng ba ka yen NLCPR te any NSC te NEC le scheduled tribe welfare grant te central road fund atanga mutura kan ruam hanchu cheng vai bel se zathum somriat panga point pasari anipo capital receipt to RBI multilateral institution le ram chunga institution rang atanga loan kan lak le mi puiten investment an CMT state sarkar na thok le institution dangten loan an lak an rule na changa handon te hi anni in internal debt loan rang atanga sum mutura kan ruwa manchu cheng vai bel che sang khat jani som kwa panga ania internal debt chuan institution rang market loan cheng vai bel che sang khat nabat cheng vai bel che za sum sari National Cooperative Development Corporation NCDC cheng vai bel che som Rural Electricity Corporation REC cheng vai bel che ngale Power Financing Corporation cheng vai bel che som te ahuam ani loans and advances external aided project EAP atangin special scheme loan cheng vai bel che som thum point panga pani mu thei kan be sei recovery of loans and advances sarkar na to cooperative society etc atangin loan le advance rang rule na recovery atangin cheng vai bel che som ni pasari point panga paru mu kan be sei capital receipt nuaya kum sang ni som ni pakhat atanga som ni pani chunga mu kan be sei zong chu cheng vai bel che sang kha thum som nga pathum 0.08 ania kum kalme karua manna cheng vai bel che zakwa som thum 0.04 in 45.49% in a pungdon ani chu capital receipt noimi kha ani ti chon revenue le capital he ta changa mutur kan ruwa manzong zong chu cheng vai bel che sing khat sang khat za somli pariat point pariat pakwania kumkal mek budget ain cheng vai bel se zali somthum pathum point pariat pakwena sangani kumina a theito pin tran kanan la ni kumai chuan kan budget chu cheng vai bel se zali somthum pathum point pariat pakwain kan budget estimate chu kanan da sang ve phot a theito patane ro angai le don ani asem dar na lam disbursement revenue expenditure chung changa disbursement chu kum sang ni som ni pakata changa som ni paniata na kan revenue expenditure tan kan ruwa man zong chu cheng vai bel che sang ko jani som paru point pathum pakwani in he kan budget estimate pum pui changin 82.67% ani hi revenue expenditure 82.67% kha revenue expenditure tana kanda ania revenue expenditure hamti hian a huam zau lea heng sarkar na thok lo te pension sen so te labor na te baka sector lian rang education te sport te kong puyen kol na te power le na te tui supply na te bu fai le na te district administration te secretariat en kol na te police te jail en kol na te baka state in mason na rural infrastructure lo din le siam to te en kol na te huam vik chu revenue expenditure ina a huam ani tin central sponsor scheme rang nuaya staff te lo pek thin na thren ka chu central sarkar in ron ti to pa chung te chu state sarkar ina kan lo tum sa vik riawangin revenue expenditure po hi asan pha le ani kan sum muatanga sarkarin lo the lowa sum kan sena apun bel rualin
central sarkar lamatanga consume dona tlaniam thung sia kan sen sova punlai consume dona tlaniam thung sia hemia wang hian state sarkar chuan tun kumlo om tur sangni somni pakhat atanga somni pania hi chuan covid ma consume man le malak na angka atul zual tak ti lo chu akal pui thei ri don lo ani revenue expenditure kan soi to capital expenditure han soi ve thungi la u speaker capital expenditure ta na sum ru man zong zong chu cheng vai bel si sang ka jakwa som thum pa ni point panga bial ania chu budget estimate pum pui atanga 17.33% ania revenue account 82 velani ka capital expenditure ria tlang puin mi puita na mason na rel din na rang land and building te kong siam le do te bullet hai chi na ta na tuilak na te infiam na ta na mun masiam le borodian tham le na ta na man te ya wama central sarkar in state rang te share of taxes le deficit granatan sum min pek turi atlak niama wangin keini point kan state pula kan sum mona tur kong kan dap chua ze hi apoi mo tap meu ani ti chuan kum sang ni le som ni le pakhat atanga sang ni le som ni le paniatana revenue le capital noya sum man tur ru man zong chu sum mu tur zat zong a chu chua za chia cheng vai bel che sing khat sang khat za le som li le pariat point pariat pakwani a deficit po ni chuang lovin surplus po ni chuang lovin kan mu tura kan be sei zat ka kan man tura be sei zat ne in ang in he budget present ani sectoral allocation he sector yen sarkar in rail bol na tharui legislature general administration and district administration te election te fiscal service finance and accounts taxation land revenue excise transport goods and services le home te general service sector khan awam ani he sector ta na summan tu ruam man zong chung cheng vai bel che sang thum zakwa som pasari point pakhat bial revenue section ta cheng vai bel che sang ni zakwa som riat pasari point pakhat bial le capital section ta cheng vai bel che zakwa som thumani chung chu budget pum pui changa 35.13% ni kaka general service sector b atana man natu an soi fier ran le na ani social service sector atana sumruwa manchu cheng vai bel che sangli somsari pasari le point pani pakwa ta yen revenue portion a cheng vai bel che sangthum zaruk somruk panga point pani le capital portion atan cheng vai bel che zali som pakat point pariat pasari anni ei budget pum pui changa 36.57% ni social service sector hian education te health te water supply le sanitation te local administration le district council te social welfare te apuam ani adot le chuan economic service sector atana ruam man chu cheng vai bel che sang ni zariat som ni pakat point pali ania chu revenue section cheng vai bel che sang ni za sari somli panga point pariat pasari le capital section cheng vai bel se som sari panga point panga pasari ania he budget pum puya changa chutin 25.31% ani economic service sector hian agriculture and allied service te rural development te irrigation le flood control te industries le mineral lam te communication science and technology environment le civil supply lam te awam ani tuna chon allocation on priority sector khang kha anan soi lenga budget atanga cheng vai bel che zali SEDP noya na rang thonan ruaman ani MNF return te thuam thatnan cheng vai bel chenga dar anani bok pu speaker kan MLA ten covid do nana an MLA fana changin sum thanem tak
Chief Minister Relief Fana Anthoka alo mum takzet ti kan soilang non le dua kum tharata na MLA local area development Fana tanian cheng vai bel se somru ruaman le ane cooperative society de ramei bar zonna kunga manro poimo takania subsidy oma loan an lak te ti punzel nan kumin chung hian hemi pualin cheng vai bel se som ruaman ani urban local body rural local body le autonomous district council pathum tetana granine chu kumkalai meg zul zuya da le report ania hi second Mizoram State Finance Commission ruam manna anga sumla pek turana ni donani second Mizoram State Finance Commission din turian mala mekani kan Finance Commission ina a recommend angin urban local body te rural local body te le kan autonomous district council te hi granine pek turza chu ruam manna siam turania tu nai ro chun kumkalta tila kalmek poniam chu chutami jathi handa bi hot ani e ti chuan charge le voted expenditure kum sang ni som ni pakata tang sang ni som ni pani chunga expenditure estimate gross amount chu cheng vai bel che sing khat sang khat zathum som thum point pariat pakwania heta tang hian deduct recoveries food civil supply le consumer affairs department le printing and stationery department noya bu file stationeries le ina kan pai nuwa net expenditure estimate chu cheng vai bel che sing khat sang khat za somli pariat le point pariat pakwania hi receipt estimate le ne insa chiani gross estimate atang cheng vai bel che ko samru pali point panga pasari chu charge expenditure ania I vote ngai lo cheng vai bel che sing khat zathum samru paru point pathum pani chu voted expenditure ni he hau zaum takina pompuyetan karam chop chua ani tuna chuan speaker supplementary demand lam an soi ina speaker supplementary demand for grants atan cheng vai bel che sangthum somnga pariat point bial pariat hi revised estimate noya dania tin kan budget estimate mai ba ka kumkalai sang ni som ne tanga sang ni som ni pakhat budget estimate pia lama state sarkar in policy le program ti lo tinana department ranga sum in dai lo na kanan phar du boka chung sum man na thang te chu CSS NEA NLCPR nesit le CRF fund tai khonua kan don cheng vai bel se sakwa somli panga point bial panga te externally aided project nabat special central assistance counterpart funding SMS le ACDP fund pek chua cheng vai bel se sari somruk panga point pani panga te le state fund atan cheng vai bel se sang ka jathum somli pasari point pasari pariat te hi anni ti chuan sang ni somni atanga sang ni somni pakhat budget estimate pona allocation kan pek bel zong chu cheng vai bel se sang thum somnga pariatania e supplementary demand mi kha hemia tanga cheng vai bel se sari thum thum pasari point pani pariat chu charge expenditure ania e vote ngai lo cheng vai bel se sang ni zathum som ni point pasari pakoi voted expenditure ni he hausa tak pompui turin karom har ani economy measure speaker kan malamakan tarnan ta kan covid rileng in consum le point in munte khotlang dun teng hong na le maya central sarkar tanga consum don tur ti hiam lo ni bok ne kan economy por wal khangai taka ngai ole tur chuan hun kan lama mo view don in alang hetiang din huna kan lo din ta ka hian state sarkar point in rem chem na heng budget omsa ti hiam te
atul viawani lo chuan po siam thar lo le direct nalak lo te state sarkar sum manga foreign jin motor repair nan annual maintenance contract system le thil danga kalpui mek te hi kan sum din huna that le ma chuan akalpui chun zomri ngai dona economy measure system in tin tax le nan tax atanga kan sum muti pundan kong zon chu ti mak mo ani atlang kom na speaker ti chuan rem ti na in kum sang ni som ni pakata atanga sang ni som ni pani chunga budget estimate cheng Vbch sing khat zathum somruk paruk point pathum pani chu he hau za taka soi ho le pompui turing karon phara tin kum sang ni som ni pakata sang ni som ni tanga sang ni som ni pakata tana supplementary demand for grants cheng Vbch sang ni zathum som ni le nuai som sari pakwa chu he hau za takina min pompui turin karon phar bokani speaker kalome